Dakle, sve nas je manje, a samim tim ima i sve manje dece. U ovom trenutku 110 miliona dece u svetu pogođeno je humanitarnim krizama, efektima pandemije i pretnjom od teških vremenskih nepogoda koje su izazvane klimatskim promenama. To procenjuje UNICEF. A zbog ratova, rekordan broj dece prelazi granice sa porodicama ili bez njih. Rat u Ukrajini, pandemija i ekonomska nejednakost i kod nas sve to utiče na pogoršanje položaja dece. U Srbiji svako 12. dete ne može da ostvari osnovne životne potrebe, a trećina dece živi u riziku od siromaštva. UNICEF Srbija pokrenuo je kampanju pod nazivom Da nijedno dete ne bude gladno. Gošća Dnevnika je Vesna Savić-Đukić iz UNICEF-a. Dobro večer, Vesna. Dobro večer, Karol. Hvala vam. Između ostalog, u vašoj objavi u saopštenju UNICEF-a se kaže da sadašnji nivo opšte ugroženosti dece i raseljenosti nije viđen od Drugog svetskog rata. Da, o čemu se sve radi? Upravo se radi o jednoj od najvećih kriza koja je u ovoj generaciji, s kojom se suočava ceo svet. Za UNICEF, organizaciju koja ima oko 400, pokrivamo oko 400 vanrednih situacija godišnje. Ovo je vrlo kompleksna situacija jer podrazumeva i ugroženost dece od klimatskih promena, ugroženost zbog siromaštva, zbog gladi, zbog konflikata, tako da ono što je jako važno da zaključimo iz svega toga je da humanitarne krize ne znaju za granice i prelivaju se krize iz jedne zemlje u drugu i svi moramo da budemo vrlo spremni da odreagujemo i da zaštitimo sebe, znači govorimo o državama pre svega, na koji način reagujemo na krizu i na koji način štitimo decu. Sad, kako mi to radimo ovde? Evo, vaš podatak je, vaša procena zapravo je da svako 12. dete u Srbiji ima ugrožene osnovne potrebe. Pretpostavljam da kriza pre svega pogađa najranjivije grupe, najranjiviju decu. I po vašim informacijama, o kojoj deci u Srbiji je to reč? Upravo ono što smo malo pre rekli, krize najteže utiču na decu i na najranjivije porodice. Znači, to su siromašne porodice, pre svega, znači one koji su uglavnom ugroženi siromaštvom i koji su ugroženi nekim drugim deprivacijama, jer siromaštvo vuče dosta toga, jel? Mi smo fokusirani uvek na najranjivije grupe i smatramo da sve intervencije pre svega tu treba usmeriti da bi došlo do jednakosti. Nažalost, mi imamo situaciju da ako poredimo 20% stanovništva koji ima najviše prihode sa 20% stanovništva koji ima najniže prihode, onda je 6 puta veća razlika u korist ove prve grupe. Ono što je vrlo važno da zajednički radimo, da vidimo na koji način smanjujemo taj jaz koji postoji, na koji način deca koji su ugrožene i koji imaju manje šanse da ostvare svoje potencijale, ovo društvo može da proširi usluge, da proširi filantropske aktivnosti, svoje dobre namere u smislu da li je to biznis, da li su to građani, na koji način mi možemo da podržimo ugrožene grupe da bi mi imali dugoročan razvoj i da bi mogli da imamo veću produktivnost. Ono iz vašeg izveštaja podatak koji onako posebno zastrašujuće zvuči da trećina dece je u riziku od siromaštva. Mnoge vaše kolege i stručnjaci iz nevladinih organizacija, čak i neke koji sarađuju sa vladom, predlažu strategije za borbu protiv siromaštva. Može li se pomoć deci uopšte izdvojiti iz pomoći protiv opšteg siromaštva porodica, određen velikog broja porodica? Apsolutno može. Mi dosta radimo sa državom na tome na koji način možemo da usmerimo politike kako bi se primarno fokusirali na ugrožene grupe, sistem socijalne zaštite, sistem dodeljivanja podrške, pomoći onima koji su najugroženiji. Mi smo radili jednu kampanju baš za vreme COVID-a koja je prvi put rađena u Srbiji, a to je humanitarni cash transferi, znači humanitarna finansijska pomoć najugroženijim porodicama koje su uglavnom porodice gde su sami roditelji sa više dece i koji nisu bili obuhvaćeni adekvatnom podrškom. Tu smo uslugu pilotirali i to će državi vrlo koristiti da može da koristi da može da upotrebi za sve buduće krizne situacije i za sadašnju situaciju koliko god je u mogućnosti da se implementira. Znači, radimo na tome da uz podatke koje imamo, uz pilot aktivnosti koje imamo, ojačamo sistem reagovanja na krizne situacije i na spremnost da bolje odgovorimo za sve buduće nepogode sa kojima možemo da se snađemo, kako da podržimo i pomognemo najugroženije porodice. Koji je obim vaših aktivnosti? Koliko u praksi UNICEF se finansira isključivo od donacija? Kako to funkcionira?
funkcioniše? Od koga dobijate najviše? Ne morate nabrajati, nego da li imate dovoljno? Možda, verovatno, nikad nije dovoljno. Ali gde su prioriteti? Da li imate dovoljno za ono što vi smatrate prioritetima? I da li u praksi vi vidite rezultate aktivnosti UNICEF-a u Srbiji, na primjer? Naravno da nas rezultati vode, zajednički sagledamo rezultate koje postižemo u odnosu na planirano, šta su najugroženije potrebe, šta su najbitnije potrebe dece i na koji način mi uz fondove koje uspemo da obezbedimo od međunarodnih organizacija. Evropska unija je nama jedan značajan partner sa kojim sprovodimo strateške programe, tu su i drugi partneri, ali i privatni sektor ima veliku ulogu i to su građani, pojedinci, ali i biznis zajednica. Mi dosta radimo i sa našom biznis zajednicom koja... Doniraju ljudi, doniraju... Znate šta, ljudi doniraju, da, nama su najznačajnije strateške jednokratne donacije za vanredne situacije, ali isto tako redovna podrška kroz članstvo u klubu prijatelja UNICEF-a, to su mesečni donatori koji nam omogućavaju da imamo stabilnost rada. I mi uz pomoć tih donatora možemo da sprovodimo programski, ono što nam je za ovaj petogodišnji program zacrtano, ali isto tako možemo da reagujemo u vanrednim situacijama, kao kad je bio COVID ili kao kad je sada ova kriza, da možemo da reagujemo u smislu šta su najurgentnije potrebe. Evo, pre neki dan smo dobili jedan urgentan zahtev iz medicinskog centra u Novom Sadu i mi smo vrlo brzo nazvali nekoliko donatora, govorim sad o biznis zajednici, i vrlo brzo smo našli neko ko je bio zainteresovan da kaže da, hoću to da nabavim odmah. Hoću da podržim da se to nabavi, da se dopremi. Koliko brzo možete u ovoj aktualnoj kampanji da nijedno dete ne bude gladno? Recimo, i u ovom izveštaju milioni dece u svetu ugroženi su zbog klimatskih promena, deca u Africi, nedostatak hrane, zbog rata u Ukrajini, žita i tako dalje, što ne bi trebalo po mišljenju većine nas da se odnosi na našu zemlju i naš region, jer mi imamo hrane, ali čim postoji vaša akcija, mi imamo i gladnu decu. Kako je to moguće i da li to može brzo da se reši? UNICEF je na terenu. Do sada je obezbeđeno hrane za 26 miliona dece u raznim područjima gde su deca ugrožena. Mi se oslanjamo na podršku donatora, ali radimo sve u partnerstvima sa drugim organizacijama. Znači, nama je cilj da dođemo do svakog deteta. Što se tiče Srbije, mi isto tako radimo i sa organizacijama civilnog društva, sa vladom pre svega, ali isto smo prisutni i u delovima Srbije koji zapravo kroz našu mrežu saradnika. Znači, kad smo radili podršku finansijske urgentne pomoći, radili smo i sa Crvenim krstom i podrška je bila i od USAID-a, ali i od građana Srbije. Znači, sve što radimo, radimo u partnerstvima i zato što smo dugo prisutni, zato što imamo jedan, da kažem, dobar sistem partnerstava razvijen i saradnje sa lokalnim samoupravama, mi možemo vrlo brzo da reagujemo i to je jedna od karakteristika našeg rada, da moramo da budemo efikasni i da vrlo brzo pokazujemo donatorima šta je to što smo učinili. Da li vaše inicijative u kojima govorite između ostalog nailaze uglavnom na pozitivan odgovor i dobar prijem, što kod vlasti, što kod poslovne zajednice, što kod građana? Uglavnom da, zato što su ciljevi... Uglavnom prolazi i dobijete ono što kažete da treba da se uradi. Mi nastojimo da dobijemo ono što je važno, što govorimo u ime dece i u ime mladih i nama je uvek cilj da okupimo partnere s kojima imamo veću snagu da zaokružimo aktivnosti koje smatramo da su bitne. Naravno, neke stvari kao što su reforme idu možda sporije i zahtevaju neki dugoročni rad, ali progres zajednički merimo sa partnerima, pre svega sa vladom, zato što mi petogodišnji program sprovodimo pre svega sa vladom Republike Srbije, ali u partnerstvu sa svim drugim našim strateškim partnerima i civilnim društvom i nevladinim sektorom i međunarodnom zajednicom. UNICEF je globalna organizacija, verujem da ste vi u komunikaciji, da imate uvidi u rad vaših kolega u drugim zemljama. Sad ono što bi mene zanimalo, kako stoji situacija sa ovom problematikom, recimo gladnom decom? Eto, to je najdrastičnije, pa dalje. U nama uporedivim zemljama u okruženju, recimo, ne sa mnogo bogatijim svetom, gde mi tu stojimo u rešavanju problema i dubini problema? Finansijska kriza pogađa sve zemlje u ovom trenutku. Ako govorimo o nekim zemljama koji su nam, da kažem, susedi, mi znamo da se u Bugarskoj skoro trećina dece suočava sa siromaštvom, isto tako i u Rumuniji. U Bugarskoj je čak malo i veća stopa, radi se o zemljama koji su ipak u Evropskoj uniji. Viši su prihodi koje građani tamo imaju, ali većina zemalja sveta se u ovom trenutku suočava zaista sa ozbiljnom krizom. Kao što sam malo pre napomenula, humanitarna kriza
iz jedne zemlje vrlo brzo se prilave na drugu i nažalost mi imamo toliku količinu sukoba i toliku količinu kriznih situacija da je jako važno da postoji globalna solidarnost. Jer jedino tada mi možemo da napravimo jedan dobar sistem zaštite ako smo dovoljno uigrani, ako strateški gledamo šta su najaktualniji problemi na koje reagujemo. Naravno da ćemo mi UNICEF u Srbiji biti prevashodno skoncentrisani da pružimo podršku deci i mladima u našoj zemlji. Ali isto tako smo deo globalne zajednice i pridružujemo se ovoj kampanji da pozovemo naše građane da budu solidarni sa potrebama dece sveta. Ljudi se ne libe da kad su deca u pitanju doniraju, kad je UNICEF u pitanju, da li svaki potencijalni donator, individualni građanin može biti siguran da to ide tamo gde UNICEF kaže da ide? UNICEF je posljednjih nekoliko godina na prva 3 mesta kroz međunarodnu agenciju koja se zove Indeks transparentnosti. Tako da građani zaista mogu da budu potpuno spokojni jer mi uvek imamo vrlo transparentno prikazane sve aktivnosti, to može da se proveri. Mi imamo jako dobar odziv uglavnom i za međunarodne apele. Kada smo imali, recimo, poziv kada je bila kriza u Indiji tokom COVID-a, građani su se vrlo rado odazvali da pomognu i krizi u Indiji, isto kao što su pomagali da u Srbiji damo bolju podršku tokom COVID pandemije. Tako da verujem da je ovde prisutna solidarnost kako sa decom kod nas, tako i sa decom u svetu i to jeste nešto što zapravo treba da nam da uverenje da možemo da budemo otporniji na bilo koju krizu koja će nas zadržati. Kogod može, neka donira UNICEF. Hvala vam, Gorane, puno. Hvala vam što ste bili u Dnevniku. Bila je gošća Dnevnika Vesna Savić-Đukić iz UNICEF-a Srbije.